isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saidatu na nusu cia wiyo twinawikwatio kana ni watindane sa bonde vala watindila uthenyani wa omundi tuzo chatupatianie nthini wa Vilingi wa Mauvoo ikatwamba kunengelelia ala tukumbanisye ateo kwa ukuthi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Muyumbe wa Matungulu Steven Mule kukulia tongo ikwithi wanandai yana ngwatanio ya kuthukuma mwene nthi. Zama ya kiwu mbungeni ya Masaku kwenekethia alame une wa milati ya kiwu mathui mwena kuungami wa maithukuma. Ene nthi machatune kukulia sirikali nene na ila ya Kitui kumatethia na liu na mbeu ya kuvanda. Na amemba mamunda wa matu wenda nokuye Matungulu kukwithwa ni maofisa ma polisi maivanda mondani usu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhoja tio manithie nyeni twa Robert Mutuku nake Sharon Ndinda twalila Mauvoo akwanzia ya meko. Tuyambia Mauvoo maitu ni kana muyumbe wa Matungulu Steven Mule ni wakulia tongoi kunengana ndaiya na kwithiwa mengelekanio nzio kwa mwene nthi aiweta kana wenu kuende ya kunenga tongo yonthe anyuve ndaiya kisioni chake. Mule anena itina wa kuvingwa milati kuthukanio kisioni chake aiweta kana maunduni mamaendeyo ethukuma mwamba na memba sakuwe mambunge ya Masaku thino Matungulu na ndei saiti kila Matungulu izikumi wote kana kukosa ndaiya sia utongoi. Boni Mutisia ya Mauvoo. Muyumbe Steven Mutinda Mule inena itina ukomana na alimu na kumaiya mavuku mausomethia manyiwa na kwikanesa mitianini aweta nonginya tongo imeyumbanye kwikanesa na kana TV ndanthe makethia wa utongo ini nonginya matiembe unzio kana tongo yangi matonya kwikwatwa evindani ukite isioni ila maumite iweta kana nukuendea na ukwatanya tongo ya lanyu venthi no isio sia kilio mbunge cha Matungulu nzawino ndiani etwikune miaka yonde lakini no lazima ngatia mbeu ya ilo zube ambai Kalonzo ndazia itwikune yo kamba miaka yonde lakini Kalonzo nake nuendeyo na utwe wizethi yake za utwika ni waze warita ni kwati wa ngumba sia iloti lao memitota betelo makwata Yesu ninyo munaza kuyaya amundu no kumema ikakomane amule na kwane na kuoya ni digoloruke wasia wenu muyaze ni gara Ome ni mwenye ndo mwenye ndo basi. Na kwa ni mwathaki ania nditu ikabe kundunguthi pa Matungulu weza hivi abe mtongo yukukoa. Nandu meyuma ku mwako tunabiondu tuwekala. Itu utakwe mundu. Mule amukenga ngaya zia na ine zaini ndana muima kwa une kana ndikae vaendekethia vata wa kunewe ya tongo indai ya isioni sionthe iweta ndesa ukwatiana na tongo imatena moloto musio kuyenende kana tongo ya langi ya nyuve kaundini ya Masaku ni makwata mba uwizaidi ya ba Matungulu wa imundu mathingithia anina itumizia uneno kibuthia ikindu githuku amaito ai mweze kilangu nea kibuthia ikijao na Mule ndo mbitu na ndiwo ombi wanenengeto atongo inenga inga mechetheka ayunundu Mule ukie ba atongo ya zakwe ukeza ya meinena mukutano nenu ni nyuma na makoni ya kula na akenga ya tume anyu kumanda atongo utongo yuma kwa ngaika na uma kwa mundu amundu yugele yaze kalaka mundu keta wa Mule no mama Mule wo nene kamundu ma kwa mora ne kamundu ni mwenda kibudia kana biona kibudia
ama tumulupiana kebudia na imu katabanyo ndiza upate ya notongo wino seleke sisi imule neza na nene kete be father ili ba ndiza ukwati ya notongo wino seleke na ma leo nenga mama tungulu ndaya me maanisha mainenga ndaya na maimunenga ndaya na mainka mutethia ni kolokolo kwa saa sita na weyo na yetu neka lile asinema miaka 10 na hii neona tazie mabisa hizo mtaachana nayo na nye kila nesi na nivata acho na nduma matungulu ngewelenge ni ya mundu na muwe hizi ile mule kanawe kundondete mule akeja kibila kicha MP nundu wela ivawa matungulu timo dalu lakini wala ni mwone lele watu ikata Ota wengi makula tongo kumanengene ndinda ya isioni la manyuvetwe wamwana kumaithukisia na kutonyela kumanya mathina la mekumbelete nendi vate kwikalata kutongwezia ndwa tiku yutite na kutongwezia ndwa ni kumanenga ndaya na kumanenga ajima ila yanete nyambona ini munengete ndaya nyambona ini munengete ndaya hivyo mchezo wa uongozi hatutaki na tutakuwa imara na mundu lo kuvuja Kalonzo ndio ukuvita ndeba aje na mule ni kala sikalo tu mando sumbi na kundu vatonelela na no umbengeza yani uli itoba nguku ikaigwa mudoni tafadhali tutaheshimiana na hii watu itafanyika baloza kwetu aume subi ya kisio chaku na mwenda ikala nando wengea nene ndia mai mutuone na mutuone Mulengi weta ndeti kila mwene ndia vinyanywe na muno kisioni chake na nukunga makwende ya weta uwo akwala beta wapo nene na mubaka yesoke na bandu batoma ubine wa mundu wa matungulu ne weta enda walukande zoleka mundu abalukende zoleka mundu twimwe na imwe zindia amukenga na ndika amukenga kwa hivyo ewe zindia ni bata na uthewa mbwambwe twimwe na jau ondine masaku nyene toboni mutesia Muyumbe wa yata Robert Basil ni wawetakana muungamo wa Musumbi William Ruto wa kana maundoni atatu thini wa kau wa kuminana lusani wanene na kukuna kelele ni kwithwa wawetete ou aendeye kuandika myanya nene ya utongo ya ndomena masola maulusani. Basil weta amwe kati wa andu ala Musumbi unengie myanya ituesia nthia Kenya nthi sianza kana abasandas maendeye kukunikilwa ta ula unai ofisa munene wake msamwandu Terry Ramadan. Benjamin Mwaka na Mauvoo. Muyumbe wa yata Robert Basil noenda President William Ruto hathukumithie hate kumakenga nthi uneni wake nthino waka wa 10 lusani ula winguma wa mambo ni matatu. Basil nwamvuthisia hamwe maofisa la President wolotle tama basanda tolo na ofisa munene muviano kunaicha ndao wake msamwandu Terry Ramadan ula kufikia oyu ukunikili kukonyo lusani ofisini wake uende chambe raitu ya ni mustali ni wambe kukitana no ngei kana corruption ila yitu yende Kenya na yetu onie ainenga wea CEO wa Kemsha ulona ungametwe nundu wa ungei ulona ende ndini wa Kemsha ila yitu inanga na ndawa Kenya yitu ya nditu ya Kenya na kuosa mundu mulunje weyani kana ungametwe nundu wo ngei ukamunenga wea wa ambassador witho kuikutonya kana ogita kunena lakini meko ma kilonena maivo kwa Mr President tezano mine ya useo uyaza kana wenda kukitana no ngei na kana corruption Kenya yitu tafadhali tuonye na meko nwaweta kwa President kunenga enende mena masola molusani myana menene ya utongoi nindekeo kwa makilima enende na muno asomi halama ende kumanda ivalua na mena mavalua metikilie haundumwa na mituo mitheuvyo na mikele mavuti.
na ndola mena makoani mongi azu ndwaile thu imanenga miana ya mawia makoani azu matema thelu iwaile kosa antu ina ciana citu asiini masiaite ciana na etu asomu na anake asomu alame omanda mawia kutu iko sete andu matona kunewa miana esu unengana ndwaile thosa mundu ina makoani mongi ukamunenga wia pe andu angi kenda me omanda mawia na muno andu mamuika ala inge mo matema wiani ingi muyumbe uwayata nuwawetakana kuvindwanywa kula kukusiweyo kwanza maminista ni kindu kithoche ni kwithwa maminista manaye manambia kumeambia methoni ma NND maminista kumwa kamba Daktari Alfred Mutua hathamiwe kuma muviano wa ndambuka na nthi cianza na kuthamiwa muviano wa talii nake Mwandu Peni na Malonza au muviano wa talii ngina muviani wa nthi cia Afrika milono wasua EAC na maundu ma nthi numo indono uyovo nthamba nene sesoni thi ni Ilaya Minister Moses Kuria ulaumie muviano wa tanithia ngina muviano wa thukumi wa NND yani Public Service. Musumbi wa Kenya ni wikie rishavo kana abindwania miana ya appointment analona nengete mawia ma ministry kana ma ministers na ma ambassadors na ma PS na naenda kwa asia kila wikie kionania niwe wie kio cha Kenya lama naisie kana la medheto mai complain ando alosa kuite Vilingi wa Mauvoo kuma vamusino ilovi nye nitawa Benjamin na Mwakam. Zama ya maondo maki wembungeni ya kaunti ya Masako ni endekethia makontrakta na mainjinia alama nengwa milati kuvathukanio kauntini kuthuimawa na kuungamawa kwa vakuvika vindani kala patwaisye uya o zama ino itongwe ni mwene kivila Daniel Musyoka yane na kavindani kala yitambukire kisioni cha Kilango matu kuthuima ngome ya kiwusini wa mathauta ila inasiita kiwu na chavikia na kungala kumana na waki muthuku vala ingi zama iya tambuka ndovoini ya itondo imoni ila ikatine kalakala masinga na kuendekethia kiwu chayo kina ikwe misieni na masokoni. Ben Musau na Mauvoo. Itongoiwe ni mwene kivila Daniel Musyoka nzama ya maundu maki mbungeni ya kaunti ya Masako kavindani kala yitambukite isioni cia matu na kalakala kuthuima milati ya kaunti ni yendekethia ene kandalasi ala mane wa mawea kuthuima wa na kuungamia wanthini wa uthukumi wo nyene ya cia governor no thukumite abage balotwa na still department ni thukumite baletwa lakini thino la munene ni engineer ne wawia na contractor ne wawia andu azuma me umezi na me uthukuma wia muthuku nebo tu kulia andu azuma minao ne wawia ezo supervision ni yethe yulu ni kana withia sindu ila me uthukuma wia la me uthukuma ne mathukuma wia museo nundu twikwatia ta project izu na nenganitwe matuoni ina nina nenganitwe na contractor ni wona ilete uthukuma nesa nondo uyosu wa kuthukuma nai ni wa contractor usutiwe wa governor uni tina wa ngome imwe ya kiwu na ila inakitwe ya kusiya kiwu usini wa mathauta kungala itina wa kwitha ya akiwe na hii na kuvitu cha kiwu we anzeo na seo viwe kine kila tutona ukuli ta ni chairman wa kiwu immediately after project ila ya nengana no zio together na supervision nzeo kana we together ni wa kunekana esa nondo we sune twethe ani na bingite kiwu aya liki kiwu cha thichonde kila ngwenda ukuli ni uya wa nengano andu ala maito yuzu baba itu ya tu na me more serious nondo kulinga otona ko ni na kiwe lakini kiwu chonde chauma na mwenda wasichali kila uja cha embe liki na nenda kwa za usu ni contract na kunia uya choti izuti 40 kemlimo wa mundunge andu ala maito mazi wapishe the engineers let's be more serious nondo embanga abana watu nega bisozi katubukome ngabana enda kuona resort shake luke ubukoma kitike luke kuone kabisa lakini hiyo it is very unfair to utela takazi ya kinabana na zile zie uyani yote byandu yethe ne few it is very unfortunate kuziwa madhauto bele je kudu wapi na lako na ikiwo kinabitete na jamii na utilika jaka ku floor kiki on the kwado yote kezela uja who enda kwa the future let the engineers be very serious and ukule upon
the governor also to crack with na andå ala makeatu oingi za maino niendekethia ndovo ya itundu imuni na ila yikatini ya kalakala kwikiwa matangi maku ya kiwu na vatonyeka kikanyai kiwa ene nthi masokoni na misiini ite ni pala be bwa ole itundu imuni ila ya nangikite myaka ile mithendu na we the residents kana andu mava kalima vai manathinite muno ni kiwu tekiwa solar panels la siva na UN ndi metundu imuni mena muyo ondo na maita bakiwu kiwu kingi muno cha 3.7 cubic asisio ndo kete yona mwene ndo eno tano kila kitia lete ni kukireti plate no kiwu kingi tio kule cha kiwe munanda na mkimatangi tiki ya yolo raised nikirati kinengane na kuithio mikuyo na kila kingi ile ya soko itawa kwa mbenge tondo ando no mashe kiwu nitwoka bandu beitwa itundu imuni yikalakala ward aitwethe ya wia musio waziri waito akwatia nena governor komiti ya kiuma na kunienesa oba bombo nzeo na oba sola nzeo wethe abe na kiwu kila tuokolia twikolie kiwu nondo jilandu mamina utaba mali ikiwu getiwa kitikite etu nindi matangi ma storage kana wethe kiwu to na mundu akoka kudeswa no hata bekiwu Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumavae katini kakalakala Masinga kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Mosau ene ndi kuma location ya Chatune Kitui cha ithio nimeka ila serikali nene na ila ya kaunti ya Kitui manyai kiseliu wa utethio kumanwa na nza ila imekombelete mainena na ndiki mama Mauvoo ene ndia ni maweta kumanwa na nza kwikinyia muno kisioni kiu maundu ma uimi kuoni matonya uvingi sikavanene wala makule serikali ya Kitui kusilamu vya wa uimi imatethesie na mbeu kavindani kambwa El Nino ikuwetwa ta ikua vandi ya Kenya ni kanako ukitana na nza ilame weta ta imetie misini yo Onesmus Chalo alivoti ene ndi kuma location ni ya Chatune ila Kitui cha ithio kaunti ya Kitui ni makule serikali ya Kitui kavindani kametelete mbua ya El Nino kumatethese na mbeu kwa kila maweta kana kumananza mbingi ila ikisioniki mayena mbeu matone kuvanda na wala makwenda serikali likilina kumatethese na kana kukitananza ile mekumbelete kwa ivinda yasa watondo makwelesya atena thina mwingi na rewi mwe kukani El Nino na thina mbeu na thithire banda jo andu angi ni mayumbanitie mwitheni mwithi kana niterele mbua tijeta wa mbeu nikenda withe kila mundu nwakwata mbeu avya abana ene ndia miweta kumananza ile mavinyeta kwa ilungu ya saliu watethio ula withito wenyechi sioni siti wa kuyana na kutumwa amwe mawama kwa saliu kavindani kalama atamboka kwa samolio nduwa inengwa kapatania kamwe na ina atu yiko imutu yerwa wake bayo gila bandu benengwa tilo ina andu atute igutelwa tutelwa ndi yudulo vyeku na wana nje ruko ujoka ku tenda mbeu izute bande tu memolioni ite kwate kindu jitu te to bemuthi na yumenda serikali ya kaunti ya Kitui nya ichembeu kwa mitukile tonyekana mbeu wa mbua kuinga mundu izute na thina na ndi ite thibane nze ai na iwoka uthambie we baka wibuke wa uthambita nake baka wibuti womwe nazo kangela ine wa molio we wane mundu la wa Kenya undu zuri wenda utobe kini makule serikali sionde ivo ya kaunti nela nene kukwatana na kuongela iwango si aliwu watedio no kana kutangia nzaila yende na kumailitia na kuanzia kisomo maskulu ni lange molio tikwate yonthe withekela mundu ndena thina wakindu na ugwe kwake nuka nuko yubona matukweli maro wale mutonto ona wiyovo enende amenda serikali ya kaunti ya Kitui kusilamu vya wa malelu umaservice to malelu ratu isioni isuno kana kusevya miendele ya ngali la sionya ichali wotethio isioni isuno kumolela mwendo mwaso la methito maitambuka kulati molio ila wamina kuvika isioni isum ivye wanangabana Julius Magao amalombe nitakunuvie atakunuvie tena wendo mwingi muno mundu wa kukwenda tazi ati ko ivye Kitui county muno ko gwito Chatune tena thina mwingi kibwote kwa thina tinguza kibwo cha murondo na tikwara kibwo kwa thina nitikwenda kibwo tongelangile kibwo na nitikwenda na wo molio
na uo utumanthie nziela tukuthukumata yuthi kazi kwa vijana ithukume withie mwolio ni wega kwoswa ngavana utithie mabalabala na motetemewa ku miti kwi mabalabala andu tikagua magua tikagua tikitwa mojari tigua na ula muteketeke titwa mojari atitioka ingi tikigua ingi tabika balabala tigua ingi tiyothika nitikwenda tindu isu ithele pio tivika myaka etu ingi yukite nirivoti Bingwa Mauvoo Mutongoi TV kuma Chatune kitui cha ithio va kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo. Serikali ya kaunti ya Masako ni yakwata miio ya aiti mandwani kuma serikali nene ileva niwe kunyai kwa aiti ya sumandwani kuma matuko miongweli mamwayo wa 10 Mauvoo amaumbulwa ni minista wa uiti serikali ya kaunti ya Masako Dr. Daniel Yombia ulawetakana kwisilangwata niyo ya serikali nene na serikali ya kaunti yu aitia makaithia wa maikwara ndivi ya shilingi 5,000 kila mwai. Daniel Mwangala alivoti. Minister muveani wa uiti va kauntini ya Masako Dr. Daniel Yombia nanena kavindani kala wa kwata miio eno kuma serikali ya kati ni wanesekana muveo wa uiti withanu naicha kwa aiti mandwani nikenda kugithekana ene nthi isioni cia ndwani ni metha maikwata uiti ula wailite vate kuthina. Gavana wa Masako, gavana wa Vinyandeti nitungia serikali wa national government muvea munene nundu wakwitikila kupatina na itu na kutunenga miio ya kutumiwa ni community health promoters kana aiti ala tukosa mautheu ma community na bakwitu tuitarajia kukwata kit kana tukotoni maana eli ngilile na maana nyanya na miongo mwonza matuko miongo eli akenda mwai wa kenda twakwatie makotoni maana kenda na miongwena na matuko miongo eli na mwonza twakwata maana kenda na miongo 33 na umundi twakwata makotoni maana kenda na miongo mwonza na inya makotoni ya mena sindu tai kithimo cha andu aima cha uito na kithimo cha andu anini cha ciana na kithimo cha usisia ndakame na kithimo cha usisia sukali na kithimo kingi cha sukali na indi torch ya umatethesia uyosu na thermosi na kendu ka kwiki andawa na indi first aid kit ila ina sindu ila itetheasia ila mundu ethi wana accident kwa ukilo mwaitha na sio na kila kingi meukwata ni simu nikanawe thie sindu ima mundu la mona ni capture data na mathukuma kwa nundu matona kwiko wengi numbula kana serikali no akaunti ya Masako ingwatini nela ya kati kusela muveani wa uiti nisi ukwatie na kwikithekana ndwani makwata ndivila selite ni asia yu community health promoters isito kuya kungi new launch wa ni president Kericho matuko miongweli na ituko ukito tika launch matuko asu miongweli na tuka launch Kangundo ikanatuma ye na tuende na kumeka sensitization kana kumabundisia nikana undu wikwe kwanza ya kwaila ni asana Masako kaunti mwena ndumia na promoter asia kana ubo wa ndivisia community health promoters uiditao national government makauma sia gilile na maana 5 na itu county government tuna budget ya gilile na maana 5 kwa ukilomwe kuambia mwako wa financial yeno akembwa atona kuwa 5,000 kwa mwezi na ni asia launch 1 utabwa indi payment ikambia indi ni asante. Daniel Mwangala Mutongoi TV kuma hospitali no Machakos level 5 countini ya Masako. Nimubea Daniel Mwangala nondo wa Mauvoo asu makoneti aiti mandwane na indi musala wo witha shilingi 5,000 kwa ndakitali unoka ukuitia kwako nikwatia indi serikali ni kumasisia kwanzia la ya ilite twambo thio mwaba nini itusio ketheti na Mauvoo mbia ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi
Nithe tune single 300 na kwenda single 300 mundume pethina. Masitwa nitawa Faith Mwende. Wewe ungalite we single. Nikaletwa 300 ni single. Ndio ese. 300? 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single. 300 na no manda omuntu. Ni manda mundu tuto no share single tu. Mundu genuine, mundu trustworthy. Aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development. Ndaka meswe esu da wambitese kota. Unaenda zinuka. Gwete senda kame. Kwani kwa yeke ya mindoni? Kana ile uwe. Na kola. Kwa ndoka. Ni kula sio kwa kilende. Kwa hii mbesa siako hii. Wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda. Gavana support baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuunenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ira ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini na bakao ikale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonte ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Unakuwa mji wa Bwana. It will be a place of revival. It will be a place of miracles and signs and wonders. Kitui, behold, restoration is coming to you. Pastor Wilfred Lai, in conjunction with Kitui Pastors Fellowship, invites you to Kitui Big Crusade to be held at Kitui Stadium from the 12th to the 15th of October this year, from 4 p.m. to 7:30 p.m. When you make wrong decisions in life, you will end up in hell. God has sent me to you to tell you, this is the time for you to repent, that you turn away from your wickedness and turn to God. Tuachane na watu waendelee kuteswa na wachawi ama tumalizane na wachawi. Wengine wanatumia uchawi kufanya biashara. Your time is up. Evinda ya kujiyadhela. Come, let us plunder hell to populate heaven.
na indi nitwitia wekia nundu wa mathinasu ma wasia na tutho cha ingi twendeye na kumanithia serikali ya kaunti ya Mombasa ni yakwata ndawa cia kimanza cha shilingi milioni 7 kuma muveani wa kunya cha ndawa wa KEMSA. Ndawa hii ni kilungu cha ndawa cia milioni 50 ila ivanitwe kunya ikwa kwa serikali cia kaunti kuma kwa serikali nene vala aine na itina wa kuosa ndawa hii. Gavana wa Mombasa Abdulsamad Nasir wawetakana no kutethesia vanene kana ni kutethesia vanene kuikithia ndawa ni cia kwatikana ndini wa masivitali o ndio tondu mwandi kwitu Ajelina Muse okuelesya. Gavana kaunti ya Mombasa Abdulsamad Sharif Nasir aina tina kuvokea ndawa ini wawetakana ni kutethesia vanene kuikithia ndawa ni cia kwatikana ndini wa masivitali onthe aiwetakana chumani chukite nimekuikwatio kukwata ndawa ingi. Mine is just to say a big congratulations to the team from the health department, both public health and medical services. This is a journey to make sure that our facilities are fully equipped with medicines and disposables. This is the first lot. By next week we're expecting more drugs. The NHIF program that we had to make sure that our people are under health cover. Ndawa isi anenganwe umunthi kuma kwi muvea wa kunyai cha ndawa kana KEMSA ni cia kimanza cha shilingi milioni 7 na sirawetekana ila ikaitwa chumani chukite ikethiwa cia milioni 43. Hizi za kwanza ni milioni takriban 7 na nyingine za wiki ijayo zitakuwa ni milioni 46. Kwa hivyo dawa ambazo kwamba zinaingia katika facilities zetu itakuwa ni milioni 50 na karibu milioni 60 za dawa ambazo kwamba zitakuweko. Kando na ile NHIF ambayo kwamba tayari tushaidipa na narejelea tena hatuna deni. Ingenu kuwetekana kwao Unimaivite NHIF kuyenenthi alama teto nyangili 13 na kunengana ndawa masivitali ni valaumbula kana masivitali onthe mena ndawa cia kuyana na ule kuwetekana wai watho wake wa kuelia maundu ma uitika vindani ka campaign. We have already finalized giving out confirmations to beneficiaries and their families. Today they are in Jomvu and I think we have 2 more sub-counties remaining, that is Kisauni and Mvita. And thereafter our anticipated 16,000 families has already taken effect. We have paid our medical suppliers, we have paid the NHIF. So now ours is just to pray that people don't get sick. But if they do get sick, at least we have what needs to be done. Wanawevo Minister wa maundu ma uitiva kaunti ya Mombasa Sobar Ahmed ni wawetakana NNDA ngili 13 na alama andikithitwe na NHIF ni mambete kukwata uiti masivitali ni maserikali mateku ivya kindu. Sahi tu mgonjwa ambaye amekuwa registered na NHIF anaweza pata service right now. The ones who have been registered can access service. In fact, all the 16,000 principal members can access service if they visit any of our facilities. So as His Excellency has said, we expect at least additional more trucks in the next 2 weeks from KEMSA, where His Excellency will flag them off to facilitate equipping our facilities with more commodities. And thanks to his initiative under Mombasa Care, we expect 80,000 members to benefit from this cover. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Itina wa memba mama tu wenda noku ya matungulu kuthingilila kana maisi oka itina na nimekuvanda miunda yo ila methi itwe mayombania kwetela mbua umundi mauvisa ma polisi ni matuvea nzeve ya kwitisha metho ikusembania aimi alame uvanda miundani su enendi ameweta kana matambiala maende yokozwa ni polisi tima kwendesya kwa kwithiwa nevinda ila enendi mailite kuvanda ni kana maminenza isionesyo na inkwithiwa koti itavatite amemba akulika miundani indi vatite ndongo isionene ila siukite ya utongoi wa miunda isu. Boni Mutisya nukuelesya.
Wiyotanu masani makio kwa memba ya kulika miundani yona kuambia uvanda mbeo miundani la medhitu maisevya neta mbeo kuyambia na utanu mwingi mena wekwa chamunene wa kuiminonesa Itu likiletu ambesie kubanda tuitunga muthea mwingi muno byundini wa mundu ucio kwitwa mundi tuyo mwenda akiyete ithoko we mwenga imuthi utukulia yu nitundu italika tubande munda witu na ndi tamina kubanda munda witu tiliketie mbemba na mboso na nengi tienda muwa ati no tanu ndo tutungiwe munda witu ni watu wenda no tiboya ngai Steven ndambu kimoli na koko tuthini ondo no thini andu na twiniwa moyo ndo tukwatia wea wao banda munda ni tilunje thino la wanza riku kyanza be na wenda no ko Teo masaka uta maofisa ma polisi kulikila na kumatongwethia kuma mundani uyu maweta tovo thukanu na miao. What crime have I Amemba yani maweta kana kiko kiki na matanithia kwithwa meyumbanite kwikanesa mateo thuna mundu kana mateo vetia miao kana kutula maenda maofisa ma polisi mate mitalatala ila yevo na kweka mavingisa ila matwaisi maundu mo. Neta nina osenyo mwingi muno nundu twakilia tuyendo likawe yani tuthukume ni askali ni moka na matukima na ntia ngasi na makuwa imbeo na maembe na ithia tuikulia silikali ati ile twithini gwa kimunda no la wito munda ni wito mundu la kweto tuthenia ndasa kwa ni member ni thie member ene miunda we mwene aumie pa atwikana nukosa kwa kuko tuthina cia miunda ni la thito silikali ni tukulia mwana yungame itutethesie nikenda tukwate miunda thito tutone rethia we miunda ni thito cha keli ni tukulia miunda la thonde utete atutavie ate niki na ena excuse niki kitumi wate miunda thito ena excuse ya kana na loni ila kuka aunga mesilikali itutavia ati we mundu tho ena bina kwe silikali nikenda atwike kana silikali na ni kumukia thina munene wa miunda yemethito maiweta kana ni mavatito ni koti kulika ateoni ndongo inene ila sithito yukite utongo ivatito kulika ni tia memba la matena uthu kana matena thina unomwe miundani no maenda manemo uthasio kwikanesa kana kuvandali utonyo matethia ivinda yukite. OCS wandu na OCPD ni makwata ibeti na tumea na thukumi mathima ndaimo kama zikati ya kilamu mazikati ya tienda umana mazikati ya chao nikati ndili ne ngotine lakini ndi mutabia ndimwe ati munda wenda no wa members na OCS Mr. Mauvoo na OCPD Omondi mbeza hizi muete zia mionda yitu achani wa Omondi ni kuongelesha Kiswahili kwa sababu wewe mmoja umepiga tear gas na umepiga tear gas gari ya media ulikuwa unataka kuua vijana wa media kwa sababu watasema ukweli. Wacha nikuambie tunajua wewe ni wale watu wa kuweka sufuria kwa kichwa. Sisi ni wafanyikazi watu wenye wanapenda kazi kufanya kazi na ndio tuete opuzi uzu wako. Ingine menda silikali kumatethesa kugirikana miunda yoni ethwa yote kwa tondo methito maiweta na kweka uvengezo mavinda ondela meulika miundani yo kwikanesa. Askali ni maumela kwasa ona mata nenetie mundu mambe yo kuna tear gas. Kindu chuni chanzane cia muno nundu kethana askali meukite kumana kila kiende mundani kila meile kwika ni kwita imaini aimi na maima kulia mwika hata mundani na nibe tu munda ndukalikwe paikindu mena choki kwasia mundani ndukalikwe miao ya Kenya yasia muskali ndaile kuka kukuna mwenendi atambite kumana tino la wibo na imutabia niona wika nai lakini askali lazima alikama ambe okuna ndu kwasia hata kana mundu la Steven Ndambu Kimoli tu suspect kana nunengeta askali mbesa akamanenga mbesa mamulongelie andu muundane pe pandu pe miao ya Kenya ya sasia andu mosewe kotoda maumile muundane wo andu mekunwa maumile muundane wo ibetingo sia uye muunda mundo sutelekelia mundu umwe maetembe una mambe ya kubanda nesa all of a sudden polisi ni moka main uniform lakini matena namba sia wea na kunia ibetingo na mwaito ako tear gas bayima betanga mundani maibanda indi kote usio kandithi banundu polisi mama tongolo matotonga basa muno nundu siendu cia kona we binda ya tene na nene se president ya weta maundu ma food security na andu ane manatumie mbeza sio mana ima mundani members mana ima menga kitheka kina tuye kiteke ndo lakini thina nundu kitheka chune kete ni mundu patena authority ya members wa mundu utete kitheka kito na kwa ngalama yito kwa mbeza sito ilotete itheka sito nisio kutumia kunenga polisi kana matulunje mundani
kiu kiende yamba kende nyine kulya ngavana wa Masako mwandu wa Vinya tethe cia andu ma matungulo tethe cia andu ma wendano ndine Masako nyene toboni mutisia Mumanigwa umwe wa kimanzi kinene cha Turkana Orange Batia UAE andu mango ya ulau mamutetheesie kuivya kana kuivathie wa silingi ngili 300 ili ila utaitwe kimanzioni kiu na kutuma utaendelea na masomo kuyanisha ndoto yake ya maundu make thiomo cha Kisungu. Batia ulau metikisioni cha Kiganjo thika kaunti ya Kiambu yasekana yu elasimga kuthose matunda maleluni ni kana kwa tailovia ithi ila ukwasekana ni mbingi na ukwenda atethewe aminukililie masomo make. Nimesoma mpaka kidato cha 4. Nilisomea Jombe High School, kapata B- of 58 points. Ningependa sana kuenda university, lakini juu ya fedha nimefika hapo kidato cha 4. Ningependa kuuliza mtu yeyote mwenye ako na uwezo na mtu yeyote mwenye angependa kunisaidia kuenda katika university. Ningependa kuomba sana mtu yeyote ukiweza jitokeza utake kunisaidia, nitajitahidi sana nikienda huko na najua nitapata first class honors. Mamangu mzazi anafanya kazi ya nyumba. Babangu mzazi anafanya kazi ya vibarua huku nje, kibarua chochote chenye atapata. Mimi huwa nauza melon. Melon huwa inanipatia 200 kwa siku. Hiyo 200 ndio tunakuja tunanunua chakula nayo, na kenye kinabaki tunaweka kidogo, tunalipa nyumba mwisho wa mwezi. Yeye kazi yake huwa anauza melon ili akijitahidi kuchangisha pesa ambazo wanahitaji za school fees. Ningetaka kusema kwamba yeyote ambaye anasikia ujumbe huu amsaidie. Musumbe William Ruto no kwati livoti ya iseso ila yendeye ya kuthia na mawali ku alama ilite kwikwa kwa ilia uthukomi muveani wa maofisa ma polisi. Iseso ila yungamiwe ni ulawai musili munene wa makwani David Maranga. Musumbe Ruto ni wetikalanile na waendekethio atatu wambe ne wa muvea wa amuika NYS na ula wa mayela ithamiwe muveani wa usesei wakeli vethiwe na neveili cia kulika muveani wa polisi wivo wa constable na wa cadet na waendekethio wa katatu maofisa ma polisi methiwe maithamiwa izeseni ingi cia uthukomi na wa kila miaka 3. Ruto, the president, told may take a bit of time is the printing in, and you give us your views. Having looked at the interim presentations that you have made and the interim recommendations that you have made, I think straight away we agree that number one, we will now move the police, the prisons, and the NYS to the security sector to ensure that their remunerations and their terms of service are commensurate with the security sector. It is unfortunate that they haven't been treated that way all this while, and I think they deserve, in fact, the Constitution itself recognizes that they belong to the security sector. Number two, we have also agreed to the recommendation that there will be 2 entry points, one at the constable level and another one at the cadet level. And number 3, that we agree with the recommendation of the enforcement of making sure that no officer serves in one station for more than 3 years. And going into the future, it will not be possible for anybody to be promoted if they have served only in one station.
part of the requirement for promotion must be that you have served in different stations in the country. I will make sure that we discharge our commitment to them. In the next 1 month, we will receive the final report. It is important that we begin, even as we look at the next 1 month, that whatever we have agreed on gets into implementation going into the future. Na hindi kwa Mauvoo asu nitungia movian ndu wa kwithiwa watambani na ito nginya muthia wa mo twithiane oni kioko ndini wa Mutongo FM kilunguni cha Kasiulia ngove nina mutumia ngulo nyanita wa Robert mutukuna ke Sharon Dinda atwala Mauvoo akwanzia ya meko ithiwa na kuyo chakole.